Pulu je nedavno posjetio samuraj. I to jedini na Balkanu. Mladen Burazerović ispunio je svoje snove i slijedio Bushido kodeks, odnosno put ratnika, radeći i živeći u skladu s onim što se očekuje od samuraja, bez obzira gdje se nalazio. Samuraj, u doslovnom prijevodu oni koji služe, jedni su od najglasovitijih ratnika u povijesti. Ono što su na zapadu vitezovi, to su u Japanu samuraji. Prvi i zasad jedini samuraj na Balkanu živi i djeluje u Loznici u Srbiji. Ljubav prema borilačkim vještinama razvila se zahvaljujući roditeljima, ali ponajprije njegovom djedu, inače majstoru džiu-džice. Iako je majstor borilačkih vještina, Mladen iza sebe ima i 2 diplome, onu iz kineziologije i fizioterapije. Zahvaljujući svom visokom obrazovanju, sve je to pomoglo da dođem do toga, a prvenstveno diploma iz borilačkog sveta, to su diploma 5. dan džuđucua i zvanje šihana, što je najveće zvanje u svetu borilačkih vještina, što znači veliki učitelj ili neko ko je primer, da kažemo u direktnom nekom prevodu sa japanskog, šihan je zapravo i neko ko je primer i uzor drugim. Tako je prije 3 godine postao samuraj, za što je potrebno ispuniti stroge uvjete. Iako je samu titulu teško zaslužiti, ona nije doživotna i potrebno ju je obnavljati svake godine. Sad da bi neko bio samuraj, da kažemo ceo život, mora zaista se pridržava određenih stvari, razni ispadi u društvu na javnim mestima i ostalo nisu dozvoljeni, onda potrebno je da se nastavi ta tradicija bavljenja borilačkim vještinama i svim stalno usavršavanje i licenca se obnavlja svake godine. Samuraji su obvezni ponašati se u skladu s kodeksom Bushido, što doslovce znači put ratnika. Prema Bushidu, 7 samurajskih vrlina jesu pravednost, hrabrost, dobrota, ljubaznost, iskrenost, čast i odanost. Živjeti po strogim samurajskim načelima izvan Japana, ističe Mladen, nije uvijek jednostavno, a proučavanje japanske kulture naučilo ga je mnogim stvarima. Nacije i granice i nešto zapravo ne znače ništa, već da jedna pozitivna energija i ljubav, jedno prijateljstvo, pogotovo koje mi širimo na strunjačama vežbajući. Ljudi kažu kako se vi volite, a bacate jedni druge, ali to je zapravo treniranje u jednoj harmoniji, pozitivnoj energiji. Mi tu odvežbamo, istreniramo, svi se osjećamo prijatno i lepo posle toga i nastavimo dalje druženje van strunjača. Više o jedinom samuraju na ovom području pogledajte u emisiji Art Klub u subotu s početkom u 19 sati.